Om Swastiastu. Sore niki titiang nagingin acara memaco cerpen sane kalaksanayang oleh suara saking Bali sane kamanggalain oleh Switran titiang Putu Supartika taler kesobiahang oleh sinalih tunggil penerbit kecil ring Tabanan inggih punika Pustaka Ekspresi. Oh, kena ngeranyig kamera dia nih kita. Ada kang wang. Titiang jagi maco cerpen pekaryaan titiang pedidi kang yang nak mau maco pepojolan. Titiang nenten jawikan ngawi nanging sangkaning pongah titiang nyarang makarya buku pukulan cerpen Bali mamurda ngipiang Jokowi. Nah ring sinalih tunggil daging cakepan puniki wenten cerpen sane mamurda Ulian Kis Iluh Nada Tiwas. Nah niki bukunya kantun mesegel. Niki titiang nyetak kemarin lumayan banyak juga tidak laku dan Siro ya nanya muli buku Baso Bali pengarang durung terkenal. Nah niki sinalih tunggil kandun mesegel niki ireng buka dumun unboxing cerita niki unboxing ben ulung kenen tiang main-main kenen tiang niki plastik nak boleh dibuang sembarang ya. Oh niki ketelap dan ke kantong teman. Nak boleh buang sampah plastik sembarangan ya. Semeton titiang senia harso nonton niki. Titiang menghimbau niki sampunan buang sampah plastik. Nah, ngipiang Jokowi. Sana makin tiang redah. Ulian Kis Iluh Nada Tiwas niki wenten ring halaman halaman 49. Nah niki wenten fotoan titiang niki sarang Pak Presiden Pak Jokowi sarang Pak Menteri PU Bapak Basuki. Ya wenten fotoan titiang niki negak mesanding ring cerek niki. Pun wenten niki Pak ponaan titiang Putu Yogi Eka Pradana seneng area nang gambar Pak Presiden. Kang ya terus misi menin kamera niki ada nak apa ya modal tripod ten becik halaman 49. Ulian Kis Iluh Nada Tiwas. Nah niki ring abjagat sekadi mangkin ten kadang pastiko sampun akeh kramone sane nyara tangkis. Nanging kartu kis niku mangkep ngangkis menam. Liu coret aja pemerintah sane boleh doman kis niku. Ya bangkis mana ada. Nggih, Bang. Kideen kentan. Ngetiang ranye gini ki. Ulian Kis Iluh Nada Tiwas kekawi oleh Imade Sugianto. Titiang siri nggih, arah nak ngomongah tiang karya pedidi wacian ngeten. Kebos sajan gumi jani. Kulitnya keraso materik, ulian panas, aine nyentak. Waduh, tes gen kena nih. Aduh, jumunan ki. Kebos sajan gumi jani. Kulitnya keraso materik, ulian panas, aine nyentak. Ulian sing nyaluk jaket, kulitnya pun sengah suwud mamontoran. Titiang maro mulih uling tongos sosialisasi pengolahan sampah
pengelolaan sampah plastik. Kan ampun contoh di tiang wau ngelepang sampah plastik ke kantor. Ring kantor bupati. Di subane di tiang sampun parkir motor. Ngalang tiang macelep ke ruangan tiang. Tek ngidup pangase. Wih, jates. Usan kebus di sisi maru ke di ruangan di tiang rungos tiang megeng letekan AC baik. Tis. Di meja di tiang niki, di meja kerja niki maduduk surat-surat. Ini pantes kalteken. Tonden maneken surat, jalanan ruangan kerja di tiang aduh nak nok-nok. Tok 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 tok. Sinalih tungil pegawai di tiang nyambatang ada anak kramu. Sinalih tungil pegawai di tiang nyambatang ada kramu pacang metami. Ada anak istri macelep ke ruangan kerja di tiang las negak di kursi tamu. Semitane suka dibungan pucuk ke ulet. Nanging kejegegane tusing jo mangkap. Oh jegeg tamun di tiang niki. Wih, pangadeg ne langsing lanyar. Pamulune putih gading. Wih, bangkiang ne acek ke gondol rayu. Aduh. Sebuah bulan di tiang nadi perbekal marojani. Aduh tamiu jegeg ngelalinin di tiang. Kengken sing demen tidak di pengayar. Aduh nak jegeg melalinin sing semangat kerja tuh menggebu-gebu udah deh. Teman tiang melalin nak jegeg. Pemirsa senang sami senang lanang-lanang pasti kau masih demen melalin nak jegegnya. Arang aku. Sing nadi bau-bau pasti demen melalin nak jegeg. Ada orang mungkin. Nah, anak istri niko lantas ngojok kursi tamiu. Pun genten pengaruh niki caro jani nih passion zaman no. Aduh mau baju ketat mewarna barak nyaluk jaler 3/4 seksi sanal haiglel sipahne nyelepit dompet ningalin pangadeg lan pangangone sinah anak jegek diarep titian niku ring golongan sosialita. Sakne demen monyer-monyer di dunia maya niku di medsos niku. Sosialita. Apo yo kranane semune ocam lalinen titian. Bingung mana. Berpikir tak mana. Jegek gelu semune ocam. Ada apakah gerangan? Aduh. Mending metakon. Bandingan lah pemindah boyo-boyo sing tadi itu. Jadi kalau takonin, apa ya tujuannya melin di tiang ke kantor? Kan perlu itu kita tanya dulu. Di tiang bangun nuling kursi kerja lantas ngojok kursi tamu. Tonen man di tiang nakonen nih pun ngemalunin nyamatang tak tujuannya matamiu. Piana ipune sakit. Tuni semengan bah di sekolah tugas milu upacara bendera. Ipun nyeselang guru di sekolah ane tusing ngajak pianakne mau ban ke rumah sakit. Suwalikne dari pihak sekolah puniko nelpon mulihne apang nyemput pianakne ane sakit tuh. Pih, kengken nak sing rimutan dari nak tuwo. Benahne sekolah ngurus ngubadin muridnya. Apa buin sekolah aja rumah sakit tuh hanya membelat jalan. Ngujang menelpon mulai aja pantas ke rumah sakit. Tuh nih sangat seselang. Tiang nih atas pesadok anak istri jegek nih kok milu grimutan. Tiang milu masih mau pindah-pindah. Pantas yang sana. Telepon orang tua murid kan lebih baik. Pihak sekolah lu ngadah ke rumah sakit. Nah kudu juga perbeyo tah besuwud memeriksa tuh. Kan tinggal orang ngajak orang tua murid. Monen lahang pak, monen lahang bu. Bayar kan gitu benar. Masa nelpon
milu yang rimutan. Ya nadot yang itu bisa bakat bejak kertas. Kertas, sing guru bakat bejak kertas. Maupun kedan niko nih sangat seselang ajaipun. Oh, kan ampun kedan. Lantas tiosan ring nyamatang pianak ipune bah pingsan ngeraris opnamo di rumah sakit. Ipun makin talar nguning anyang ring sekian titiang pinako pengayah perbekal ring desa. Ipun jagi nyaratang kartu KIS. Kartu Indonesia Sehat. Oh, nak kartu sehat niki lemahnya dong sakit kan. Nah niki ini banget tunas sang ken sekian titiang pinako pengayah apang titiang ngurus sang KIS. Sampunang bapak tang kejut. Titiang sajan-sajan sing ngelah apa juma. Kenten bawasipun. Titiang tonen man masau aja ipun ben ros jos niki. Aroh jak agak cerpe cico niki. Agak corak is niki. Kenen titiang niki. Tamiun titiang. Ipun nyamatang apang tiang tusing nulih kesing ape nanging isin pulsane. Apang sumeken tawang. Apang tusing noleh di sisi dogen. Nanging tatasin kasujati anak-anak teko matamiu. Sawireh biso pengenahne bunga. Ngeranyap caro kati bambung. Nanging isinne puyung. Biso pengenahne necis. Nanging sujatine tuno pipes. Oh, gitu aja nih. Abjagat. Mangdo bapak tatas nama. Kasujatiane tiang niki anak tiwas. Kenten nih pun negesa ngaku tiwas. Tonen man tiang nyauten ipun buen meswangisin aden. Tamiu jegek diarep ti tiang punika ngaku mepenganggu sarwa bunga ngelah humah matingkat. No, ipun jujur niki tamun ti tiang niki. Ipun ngangkenin ragane medue humah matingkat. Penganggu sarwa bunga. Sampun kenten ngelah mobil. Pantes keh boleh KIS. Kenten tiang dalam mati matakian niki. Nanging bang tiang lumun kesempatan. Tamiun titian ke mengeluarkan unak-unaknya, mengeluarkan izin kenahnya. Nah titiang pinako pengayah kan Sudarman titiang wanda sapunika pirengang lumun anak mesadok kan kenten. Ya nampun tunasin pemargi wau titiang ngicianin jalan keluar kan genten. Pun genten redes lanturang makin. Ipun ngaku ya titiang ma penganggu sarwa bunga mapanipun sandidon-dino madolan ketenten. Yen ngangen baju lusuh, baju komal, baju daki, sing nyak pun apa mau belanyo ya titiang. Genten ni pun suakal. Sira mangkin ndak demen nyingain bunga, ya ampun bunga aja rame pun nak mereka. Yang mau dagang baju neocam, sengir tas bendek dan pun nanya mau belanja diko, ampun mu tas dicap ajang-ajang taler daki, taler kotor kan. Padahal tan. Ben benin demen ki, ben mesra, aduh ben mesra. Kengkian niki mau bading nadene niki, dah niki. Gaptek niki. Tukang satu ane putu Supartiko niki gaptek. Kang yang ya sama. Yang penting kan milunya raga buduh malih tiang. Sama yang raga orang tiang buduh karena nyak malih tiang. Bila perlu komen. Share. Bantu dek bang tiang hal terkenal. Sama. Ampun genten. Kita masih mendagang abo mobil, Mang Doi pun mersidang akeh makto dagangan gitu. Yen makto sepeda motor tuh hempel dia. Nak mendagang kalbaso, mendagang bemata, mendagang jukut, yen ngabo sepeda ngempel. Makanya pun makto mobil mendagang. Nah laris, ipun nguningayang ring sekian titiang ngelah rumah matingkat, mau baju luwung-luwung. Medagang ngabo mobil, ulian ipun mau utang. Neken utang di LPD. Pak,
tiang liu sajan lah hutang kan nak masuk golongan miskin tiang Pak. Yang sing miskin kan nak mungkin tiang ngalih hutang. Tolong Pak pikirkan itu. Resepan aja bos. Yang sampun tiang mendasar mau cahe ulian hutang kan pantas tiang mankis Pak. Dia Pak macam-macam gitu. Bantu aja bos tiang. Tiang rakyat Bapak nih tugas pemilihannya tiang nyoblos Bapak. Jadi tiang deh tulung aja Bapak. Wantu di tiang apa mankis. Bang tende kampanye kan Bapak be manis kenyam Bapak mulai di tiang lakar nunas suara nunas dukungan. Sampun di tiang mepico suara makin di tiang ide tulung ngari anangkis ngujang Bapak menang. Kan menang Bapak yang mendakwan iki. Kentan ini pun negesan. Pih keselak masih dia. Dumun ti anak demen saja masih ngetang anak. DPR nih kok sayukat ke tanah pidan bawa tulun ngeden suara jani den bansos sing men-man po. Yang biasa pidan ngampul gitu. Jadi tiang kita aja anak tuh. Karma palo. Karma palo. Kita tiang aja tamin ti tiang. Berpikir kita. Nah, pun kentana des, ipun talarnya mata. Yen sayang makin aja ane tiosan dengan wen tenang lah carik, wen tenang lah tegalinga, ngudiang boleh kis kenten pun ben metuak matakan jak tidak. Pilih kasih Bapak niki. Yen kene Pak dari pemimpin ya engal Bapak kal tun nuling kursi Pak. Tidak bisa menyerap aspirasi masyarakat Bapak niki. Napi kewah Pak ngasuon di tiang tebesik bang pianak tiang mankis bang man BSM. Ani lian nonya man BSM. Timpal-timpal panak tiang. Hujan panak tiang seman. Dijo letak keadilan pemerintah jak tiang. Ampunan tulis pengangon di tiang malah. Membaju sarwa memerek. Di tiang mendagang ngabo mobil. Rumah tiang metingkat rumah. Doni kau tulis. Kenyataannya sekarang di tiang miskin. Pak saja yang wami. Penat-penat itu tiang. Yaktinya ya nalih keadaan mangkin kan sami aja miskin. Mangkin orang di tiang. Wenten nak dirumahkan, wenten nak di PHK, terima dua pendapatan masuk kategori miskin. Nanging ya nampun ngurusan KIS, ngurusan BSM, nak ten persido peremangkin, nenten jauling desa nih ke pemutus, niko wantah wantakin pusat. Nah niko nyen bu, titiang mempinuna sering ibu, saya waktu tugas titiang kampanye. Jagi pacang nyarangin pacentokan pemilihan perbekal titiang pulih tangkil ke rumah ibu nunas suara nunas dukungan mangda titiang nados persido nados perbekal kendan titiang ngenduk nanging di subane titiang mangkin negak di kursi perbekal ninten je sami pengabtin kramone puniko persido dagingin titiang napi teh mawenan titiang niki dados pemimpin wenten wantes nyane wenten undangan nyane dur titiang wenten camat malih ngungkurang wenten bupati wenten gubernur wenten taler Pak Presiden. Nah niko teh mawenan titiang presido naftarang ibu mangdo presido kedaftarang ring KIS punika nanging titiang dinten purun mejanji purun sumeken jagi nguningayang ring ibu pacang pulih KIS. Nah niko titiang nunas banget pengertian ibu ring sikian titiang nados pengayah ring desa. Nah niko tiang kalintang tamat taler wantah presiden naftarang pamutusnya puniko saking atasan titiang. Nah niko nyen titiang nunas pangasama sarang ibu sarang raben ibu taler rokan ibu. Yen gitu, yen caro istilah perang niki durung berperang Pak ampun nyerah.
pocol Pak dari pemimpin. Tidak bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat. Cek daftaran yo titiang mangkin ya pesuang mangkin kan iki pemutus nang desa. Dumun nak tiang man kis Pak. Manten Pak keliru nge. Dumun titiang boleh kis. Dumun tiang boleh bas. Mangkin ten boleh tiang Pak. Nyen yo nyorek sing yo kalian dinas Pak nyorek nikonya. Pak masih setuju do. Nyorek adan titiang. Yen sing Pak nyorek yen sing kalian dinas nyorek nu tiang benah neman kis Pak. Nu tiang benah neman bas. Besu masih peluh mana pi ngadap pernah kata. Padahal ruang tiang masih. Jadi peluh man. Kalah masa nabi kalah. Man punya. Nak masyarakat ni ku nak dua mungkin. Inge ibu titiang wenten tenyoret ada ibu ngantos ibu gagal boleh kis gagal boleh buat nenten sangkaning titiang. Boyo taler sangkaning kalian dinas titiang niki santukan niki tedun langsung saking pusat kenten titiang medam-dam wah bobab dijo tekan pusat nawang rakyatnya di bawah sing ulin paknya ngajuang ada tuh pak nih ngajuang tuh kene ada tuding itu dia ampuro wenten telepon masuk bau kita nanti dia. Ampura bau nggak semetuan nggak? Wenten telepon masuk terputus bau. Om sabti dia. Ben wenten telepon ampura. Aduh. Sana nelpon titiang samang demun titiang jaging lanturang malih kide gimana? Ampun tuding dia. Yen sing bapak nyoret ada tiang. Nggak mungkin atasan Pak Enam. Malih wenten telepon. Yen sing Pak nyoret ada tiang, ndak mungkin uling atas kalau nyoret pasti datang uling bawah. Kita tiang dong, ben tiang halus-halus ya. Pun pemuput nih, pun halus-halusin tiang. Kendan yo ngedicit bangun, bisa do jelek punya nih, lek sejan punya tiang. Nah. Nyen jo nyoret adan titiang bang pitong keturunan kelaro-laro. Brak. Pintu titiang mau badan ipun mekan. Bendi ngadang brak pun mencelap ke mobilan ras. Grang. Gitu gas mobilnya mekan. Kadena pelalin nak jegeg, kadena ngorto kalane serius ngorto nih kangin kau. Serius lah nih pesado nama masalah kis kenten ikut yang raris berpikir ulian kis iluh nada tiwas ya diastun teh jumah iluh ngelah umah tingkat penganggo sarwa melah ngelah mobil lah pesu ado miskin ado kene miskin ado lacur tuh ulian kis siluh nada tiwas tuh ulian kis siluh nada tiwas apa tiwas papinah iluh tiwas nah kenten dumun aksamang dumun kencap ke mantan niki boleh masado dong mana tiang jaging lanturang kata jak kerangkring niki ten becek mana titiang ampun pingkalih titiang op nak nelpon niku aksamang taler aksamang taler titiang hacuh wau niki yen orang mau maco cerpen tidong dan angon ingat nganian bacone aja kaku josan kena aja makanya nah gitu boben tiang mau usaha titiang membaca cerpen sendiri ya diastun enten jo becek titiang nunas komentar yang pamiarsa sinarang sami mangdo ledang nyician kritik becek kawan lungsur titiang santukan api titiang melen kedah mana titiang melajah mangdo presiden titiang nincapang pun api caran titiangnya nguwacian carita mesatu niku apang lengut apang ide dane sane miarsa yang titiang taler ketakson dengan titiang ngaco
Enten pinunas titiang niki. Oh, switran titiang Pak perbekal Tegal Jadi Pak Sugi. Nah, Pak deh. Suk semua Pak Du sampun nonton. Timpal Pak Tu ne lengah-lengah niki. Benyang yen sampun wusan ASF titiang jagi tangkel nunas beguling Pak Tu. Tetap semangat Pak Du dalam usaha. Nggih, wantah sapunika pinunas titiang malih sanearsa jagi pacang wacan pekaryan-pekaryan titiang niki dados ampura tu Supartika promosi gede. Dados numpas buku niki nggih. Ngidih Bang dah. Nggih. Nah, karili akeh stok. Sane kayun nunas dados. Sane kayun numas durus nggih. Sampun nang lali. Sane senang satu-satu Bali like lan subscribe Satwa Bali channel. Nah, rika titiang Mesatwa Bali ring YouTube Satwa Bali channel. Yen aktivitas titiang sehari-hari wenten taler ning YouTube leu lah YouTube kalau sing ada penontonan ka. Kukuh TV, kabar dari desa. Tiang sing lar. Inge esuk semua aturang titiang sane sampun menonton. Dewa Ayu Carmo Citrawati, Bu Gung Mas Ruscita Dewi, Pak Guru titiang Kepala Sekolah ring SMP Negeri 4 Kediri, Bapak Dewa Sarjana, taler Switro Kanti Tiosan, Dharma Putro niki mah maktu keris Dharma Putro. Melahan ngabo kadoten duwe. Guys. Tatebunya nah. Hati-hati ngabo keris ya. Nggih, pantah sampunika sinep titiang antuk Pramusanti. Om Santi Santi Santi. Om. Oi. Boy. Baru pecik boy, kejut mana. Ah, jani sekan pecik.